Mama kwaba ediba attention TV so nsem ayechugu Ghana memo ha say ane de bestomo Yene nim se sofo a wotimi to na so dan edema konfoba evangelism apart na oba odika bible tin ebekire mu said you would share evangelism apart na ene so den some fra betuja woche mache say kame akoye so to aso dan na dem evangelism apart na evangelism apart onye na Agradaa no evangelism apart we say no wasakra ade fini bosun semu enye say na oton aso dan edema comfort na krampo so to aso dan edema comfort dia na the record ana wasete Ghana memo ha say yenko ne kotie Apae life enimu nsem emba nims bebre was asem nim nansa anya obi anakoye comfort enti hwede nipa beka wa ye nyemfo ya adwuma fa kakra me pesa me kana say ye nipa no ana ye wo problem nyame de otesoro no ni problem Bible say erade by ebehwehwe je de ayera so nipa no eye comfort ana anye bia no oto masori dan no wa meye akonfu djuma ewom turu asori dan no enne waba ababe kristonia okita bible ede kasa adena yemma ne nye ye nije but me huno se yen kristofo no an ye kasa konfo yen se hia wo ha sa ko back sa ko frɛ wa sa ko som wa bosom no so ntino de me pese me kanyina na se me de me life me history maker ade bia rade fa me so de ba no ebi nhyeda ma ba bi ada nyame adom am say mene software the whole Ghana and the whole world me de enkom sha ye hye no e wo radio so and TV so me de bae na ebi ma ba bi ada okay me amete hey software Apae life me na ebrebi metro TV na oba bi a wanyin sen 11 months 12 months na ne yefono aye flat me frɛ ni gina ho na metene me nsa wo yefono no so na mbom pa yesa yefono pie bra yefono no pu ba na me kyerɛ no ɛda ɔde ɛbɛwo so enti no me life mu no nyame adom awrade am history maker e wo bibia mu ade bi awrade fa me so de ba no na bi maada wi ase ya wo no hwan na atimede na sɔre dan ama konfo na dan aba be kristo ni da ebinsi da etia dan ne yenhye nyame ani onyam se enne kora no omu amami akogi misika mami ebumi akogi misei ne emfa ni onyam manyame na still la no ye da so sorry tia se edie benti na software Apae life de na sorry na ama konfo na wo no a wo kasa no wo ne konfo no hwan ene kristo ni because end of the day no also Apae ne ho achi yes and na sorry no cross heaven bibi chese na ni abere a ono so oye ne famudi obetima ye de me kanyina na se eni onyam erade dia ya me pese mani panyina ate ase ne se sia no erade asa de maba a me ba kumase ha aba be start eye counseling consultation ne asori ankasa eye pap ya ewo mwachire he pacho unim din na aboma me ye fie he am fie de next building here to aso yi ba bi o me pap no Ode me ba ye fie he next building yet de nyame he ai de nyame he eni ya ti he ai kokoi ai ye fie a de nyame he abusia FM ultimate he so for me be no so answer be bo wada romo oda so ye sofo nyame djuma de me say me bisa weird questions we nyina because of some am teach okay many problem enti oda so yesofo nyame djuma de me gyan ma koye adwuma ben bible say de ofa nyame adwuma na wafa adwuma pa wankasa carpenter wankasa shoemaker wankasa brecher wankasa footballer wase de ofa nyame adwuma na afa adwuma pa okay edino me no apart from nyame adwuma no me nya adwuma foforo bia edi nyame adwuma de me ntimi nyae nso da edino ye mpesa mani panyina ate ase na se erade tumi eguso eye adwuma all right
So for me that say it was for me so for Apae life ana edim komo ene awie na because of streaming live ewo Facebook abusua 965 na bibi wo ho na apese obisa you best 15 minutes bi na me be sorry wo bibi apese obisa me bie phone lines ama de obi apese obisa so for Apae life bia no obi a bisa no na eye mwanwa ensema e course so ene de nipa aka eye mwanwa enti mesa bisa biem say so for say what so no obi okumase anase obi won kran obi osunwane obi wo hin me obi wo South Africa Aye. Okay me obi wo London okay ana me obi e wa Accra okay okay me bawo so for unjin bi say wa sorry na e wo enkran no e bia wan ton ama anase edan no wan ton ama Agradaa na mum odi ama na ye branch foforo the one question na say meti ase pa dem pesa mekana say dem pesa mekana say ma sorry dan no tama medane ma na Agradaa no na Ghana fo bi enti ase no me kachiro mo say omoma me 3 months me di besi asori dan foforo 3 months o di besi asori dan foforo yeah obi anim say asori dan ya the be 10 years 5 years NAC the years in term cry 5 years but nyame adom me the 3 months esi asori dan foforo e ukukuro biti after Aglo Farm Junction esi asori dan 3 months ana me this year enye 3 years enye 6 months aya 3 months anam de si asore dan no e kokoro bite after Aglo Farm Junction ya freho Apae Junction kokoro bite baby a beach bi na so kokoro bite on the beach bi o beach bi a wo kwa this all times canoes we do watcha first back na san e do akọ onu beach o bete they say beach junction so na offer obefa main road me so akọ main road na no but nyame adom me the 3 months esi asor dan foforo de ye me nwanwa kakra na se Ghana fo a etwa amadapa omo kansem bone fa me ho me the 3 months bi asor dan foforo no angofo ye so mbebe nyina ma hunu obi a wase ere me hunu se Ghana ha no omo mutwa wadapa nyina no na hunu obi a wase o to dan ba ko no na ukosi ni one me the 3 months kosi asor dan obi ba ko no omo twa wadapa nyina no obi azia David say ora de ntia say o man susu say metime the 3 months esi asor dan no ara men so de me ye bia no na me twaba TV so na me twaba social media enti no obi ehunu say no cross asor dan no me gusu ye den esi me be bia no me de be 1 month ye hu de da but o mo mu twa madafa nyina o ma we are say the person me Kenyan say din say ye empepa adom so anu kra de me kam de betwa nwom kra o kan kra ba madun empepa adom din say ye empepa adom empepa adom din say ye empepa adom fi se metamfo nyame on say na say be say na our enemies are not God metamfo nyame yesoro na say be say me koye program bi o winiba na program no ana oba bia no onyem to oba no beto offering no na eba say obi a obeto offering bia no na nyame de ne ho asema ma na me frase ye kana hinta so to oba no hu se me yes ade no no so sorry bye because oba ye no na me say maame ma hu se enai black bi esi wo yefo no so nine black nipa 9 esi wo ye esi ne yefo no so na me be kirew vision na me hu ya na se kire na se wonyem but what time no apa ho a sabra me no kasa ikora ayade a what time aso dada twem e wasen ka wo but up to now wintime ngoi ehwa na sister no so sum na sofo no ka se nyame nipa asema okan ye no kore na obeye wogina he Abusi Apae live ane kote ne musem ede ebaye na ha anamde mu ebisi attention TV so makwa